Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ma'bad. Hurmatlı Müslüman tuğanlar, Cuma gününüzler mübarek bolsun. İmam Bukhari jana İmam Müslim özünün sahih kitaplarında rivayet kılgan bir hadis var. Bu hadisти Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılat. Man hacca وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ Muttafaqun alayhi. Kim acılıkты ötöy turgan bolsa, kim acılık kıla turgan bolsa, anan oşol acılıkты ötöydü, acılıkты atkaruda janagınday uyat işlerdi kılbasa. Uyat işlerdi degeni oşol ihramda bolsa dele özünün ayarına jakındık kılbasa. Je oşol ayalıga jakındık kıla turgan nerselerdi, oşoga alıp bara turgan amallardı jasabasa. Rafat dep ulamalar uşintiп түшүндүрүптүр. Walam yafsuq jana dagın fısk günөө işlerdi kılbasa. Kudaydın taatынан çıga turgan, Kudayga günөөkөр боло турган аркандай күнөө işlerdi jasabasa. Raja'a ka yawmin waladathu ummuhu. Al adam acılıktan kudum enesinin törölgön gündögüдөй күнөөлөрүнөн tazalanıp kaytat dedi. Demek acılıkka barganda birinci ihlas menen Kuday üçün acılıkты ötöp, anan anı buzulup kala turgan nerselerge jol koyboy, күнөөлөрдү жасабай толук өтөй турган болсо, ал адамдын бүтүндөй күнөөлөрү кечирилет. Биздин Матуриди акыйдасында айтылат, ким ушул хадистин маанисине кыпындай күмөн кылса динден чыгат дептир. Биз толук ишенишибиз керек, ажылыктан кайткан адам энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрүнөн тазаланат иншалла. Бүгүнкү темабыз байкаган болсоңуздар ажылык жөнүндө экен. Ажылык мезгили, ажылык сезону жакындап келатат. Маалыматтарга караганда 24-майданбы же 26-майдан Саудия расмий түрдө ажылыкка старт берди. Биздин мекендештерибиз да буюрса, үстүбүздөгү жылдын май айынын аягынан 31-инен баштап Бишкек жана Ош эл аралык аэропортторунан ошол ыйык жерлер бар болгон Саудия өлкөсүндөгү Мекке, Медина шаарларына жол алып кетишет. Ылайым ажылыкка аттанган жердештерибиздин лаббейкелерин кабыл кылсын Аллах. Ажылыктарын жеңил кылсын. Өзү пайгамбарыбыз хадисте айткандай, энелеринен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрүнөн тазаланып, мекенине эсен аман соо жетип келишти баарына насип кылсын. Аны менен бирге ушул жерде отурган ажылыкка барам деген, же болбосо ажылыкка өзүм бара албасам да ата-энемди жиберем деген максаттагы мусулман бир туугандарыбыздын да Алла дуасын кабыл кылсын. Ошол ыйык жерде илинген Мекке, Мединаны зиярат кылышты бардык мусулманга көрсөтүп насип кылган болсун. Ажылык биздин шариятыбызда farz bolğan amallardan. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma rivayet kılan hadis, bu da muttafaqun aleyhi, İmam Bukhari jana İmam Müslim rivayet kılat. Buniyal İslamu ala khamsin. Şahadati en la ilaha illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ve iqamis salah ve itaiz zakah ve savmi ramadana ve haccil beyti men istata'a ileyhi sabila. İslam 5 nersenin 5 türküktün üstüne kurulgan. Birincisi, Kudaydın жалгыздыгына жана Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den paygambar ekendigine göğülük beriş, bir gün 5 vakit namaz okuş, zeket beriş, anan Ramazan ayının orozosun karmaş, oşonda ile yoluna gücü jetse, acılıktı ötörü. Mına usul 5 nerse İslam'ın türkügü denilet. Бирок намаз күн сайын 5 жолу фарз болсо, зекет байлык мерчемдүү өлчөмгө жеткенден кийин 1 жылда 1 фарз болсо,
ажылык өмүрдө бир эле жолу фарз. Бирок ошол ажылыкка барышка жолуна кудурет күчү жетсе, ошол кудурет күчкө ээ болсо, тагыраак айтканда ошол белгилүү сумманы төлөп, ал жакта барып кыйналбай, ошол азыгы болсун, жол киреси болсун, башка нерселерге жете турган акчасы болуп, анан ошол ажылыкты өтөп келгенге чейин деле үй бүлөсү дагы кыйналбай турган абалда жанагындай мал мүлкү калтырган болуш керек. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөргө эл болсо, ошол адамга фауран деп айтылат шариатта, тездик менен ажылык фарз. Аны башка бир себептерден улам кечиктирүүгө болбойт. Маселен, мен уулумду үйлөп алайын, же кызымды чыгарып алайын, же неберелериме сүннөт той кылып алайын, же үйүмдү дагы да асабняк кылып чоңойтуп салып алайын деген себептердин эч бири ажылыкка тоскоол болбош керек. Болбош керек. Уул үйлөө, кыз үйлөө, кызды чыгаруу туура ата эненин милдети, бирок балакатка жеткенден кийин алар өзүнүн милдети. Балакатка эрежеге жеткен эркек бала болсо, өзү иштеп, акча таап, өзү үйлөнсүн. Ал атанын ажылыгына тоскоол болбош керек. Пайгамбар бир хадисинде айтат, ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ажылыкты өтөбөй, мойнундагы ажылыкты аткарбай өлүп калса, кааласа мажуси болуп болсун, кааласа насрани болуп болсун, кааласа яхуди болуп өлсүн деген. Ошондуктан ажылыкты бизде эч качан кечиктиргенге болбойт. Мүмкүнчүлүк таптуу, дароо бар жокты токтотуп коюп, ажылыкка жол алыш керек. Умра андай эмес, умра милдеттүү эмес. Бир нерсени камтый кетейин ушул жерде, бүгүнкү күндө умра өтө активдешти. Кудайга шүгүр, бул жакшы. Адамдардын башка жактарга барып, жанагындай күнөө иштерге себеп боло турган бир саякаттарды кылбай, анын ордуна ушул ыйык жерлерге умрага баргандыгы өтө жакшы көрүнүш. Бирок ушул адамдар умрага баргандан кийин болду эми ажылыкка деле ушул жерге барат экенсиң, ажылыкта деле ошол Мекке Мединаны көрөт экенсиң, мен эми кутулдум деп ажылыкка барбай койбош керек. Ал умрага 100 жолу барсаңыз дагы ажылыктын карызынан кутулбайсыз. Кээ бир соц тармактарда көрүп жүрөбүз, айтып кетейин, оор келсе да, баланча апабыз же баланча атабыз ажылыкка бара турган акчасын көпүрө салып берди, же жолоңдоп берди деп айтышат. Анан ошону сыймык менен кайра-кайра исламофобия дагы исламдын душмандары кайра-кайра чыгара берет. Бул мүмкүн эмес. Ажылыкка деп ажыратылган акча мүмкүнчүлүк кудурет болсо, аны эч жака жумшаш мүмкүн эмес. Анын жакшылыгы да кабыл болбой калыш ыктымалы бар. Жок, эгер умрага бара турган акчанын ордуна, умра кылыштын ордуна ошондой кайрымдуулук кылса, аны мактанса болот. Аны мактанса болот, себеби умра бул фарз эмес же важип эмес. Андыктан ал кайрымдуулук жолоңдойбузбу, көпүрө салабызбы, жетимдердин башын сылайбызбы, башкабы, эч кайсы кайрымдуулук амалдарыбыз биздин ажылыкты тосуп койбосун. Ажылыкты өтүп келгенден кийин ана эми кенен кесир кайрымдуулуктарды жасай бересиз. Ажылыктын зарылдыгын мына ушундай түшүнө билишибиз керек. Ажыга барып келгендер менен маектессеңиз, сүйлөшсөңүз айтышат. Биздин элдин адатында, кыргыз болобузбу, өзбек болобузбу, биздин элдин адатында бар жоктон кутулуп, балдардын баарын үйлөп жайлап койгондон кийин жашы 60-тан өтүп 70-ти таяп калгандан ажылыкка барат да, аябай кыйналат. Көрдүк канча жолу аксакалдарды. Амалдарды жада калса толук аткара албайт, кыйналат, чарчайт, ооруп калат. Андан көрө белиңде күчүң, колуңда, билегиңде кубатың бар мезгилде ажылыкка барып, гүрсүлдөп амалдарды аткарып келсе кандай жакшы. Көп зыярат кыла турган жерлерди деле көрбөй калат жанагы байкуш карыялар. Араң эптеп шу ажы башчылары зарыл деген амалдарды араңдан араң жасатат дагы көп нерселерди көрбөй билбей калат. Андыктан күчү барында, жаштыгында ошол фарздын, ажылыктын фардын өтөп калган жакшы. Биз эми молдакелер, биз дин кызматкерлери элди ушуга үгүттөйбүз.
Bunu çangan bolboyt. Acılıkты çangan adam dinden çıkat. Bu farz. Başka hiç nesine almaştırıp bolboyt acılıkты. Acılıkta amaldar başka jerdeki amaldarga karaganda görök soopko ee bolgusu aytılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde aytat: "Salatun fil mescidil haram." Osol haram meçidindeki okulgan bir namaz ta'dilu 100.000 salatin min gayrihi. Başka meçitlerde okulgan 100.000 namazga soğuğu barabar deydi. Kebir hadislerde bolsa hayrun, joğusam fadlun, joğusam afdalu dep keledi. Anın manisi osol ıyık haram meçitinde okulgan namaz başka meçitlerde okulgan namazlardan 100.000 reketinen jakşırak, 100.000 reketinen de aşıkça, andan da abzel degen mani öğretti. Demek 100.000'den de köyrek bolus mümkünçülüğü var. Eyik jerge varganda adamlar her bir kılgan jakşı amalı üçün 100.000 ese soğup alganday ele a jerde jasalgan kata kemçilik күнөөлөр da oşonça ese bolusun bir kança alımdır aytıp ketken. Mesela Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhum şunu aytkan, Mujahid degen tabiin aytkan uşul sözdөрдü. Jana kalsam Mujahid degen tabiin rivayet kılgan Abdullah ibn Abbas'ты gördüm. Özünün jaşaytırgan üyün Arafat'a salıptırdagın. Janagı hududul haramdın çegarasına girip namaz okup kayra çıkıp alatken. Nege mınday kılas dese, men çegaradan kirip namaz okup atamın, anın soğuğu 100.000 ese bolat. Jaşaganda sırtta jasap atamın, bilip bilbey күнөө kılıp koysam da oşonça bolup kalbasın degen. Mescid-i Haram degende oşol ıyık meçit, Kaaba jaygaşkan meçittin özünde ele okulgan namaz emes, belki Mekke'deki bardık meçitlerde olsun, olsam hududul haram dep koyut, oşol hududun içinde okulgan namazlardan bardığı, oşol hadiste aytılgan 100.000 ese soğukko, andan aşık soğukko bolat degen mani beredi. Hududul haram dep koyuluk. Bunu Hazreti İbrahim aleyhisselam çekte belgilep bergen. İnternetlerde, kitaplarda açıp karasanızlar, hududul haramdın çegarası görsetülgen bir emede janagı mamleketin kartasında ile turat. En jakın jeri Kaaba'dan 6 kilometre janagı Ayşe Nevizdin meçiti, en alыс jeri 24 kilometre Cidda tarabı dep oşonday bir kartaday tüzülgön. Oşonun içinde jasalgan amal 100.000 ötöt, oşonun içinde jasalgan күнөө da 100.000 ötöt. Janagı men sözümdün başında aytkan "Man hajja ve lem yerfus ve lem yefsuk" degende kim acılık kılıp acılıkta күнөө jasabasa degen manini de alımlar uşuya kalıp kelişet. Күнөө jasabaş kerek ayerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta turup dua kıldı dedi. Bu Sunan-ı İbn-i Mace'de geledi. Abdullah ibn Kinana ibn Abbas degen bir sahabe rivayet kılgan Alatas'tan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta turup aşiyete Arafa dep koyet. Oşo zavaldan keyin dua kıla turgan mezgilde turup ümmetine Hudaydan mağfirat surap dua kıldı deydi. Dua kıldı. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmeti üçün kılgan duanı kabul kıldı. Bir gana zalimden kabul kılgan yok. Zalimdi mağfirat kılgan yok. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolboy ile Muzdalifa'ga gelgende kayra Hudayga jalbarıp dağın çın ihlastan ümmet üçün dua kılganda Allah Teala zalimdin aksındağın geçiverişini vada kılıp Peygamberimizin duasını
kabul kıldı. Oşonda Peygamberimiz katkırıp güldüredi. Bir rivayatta jılmaydı dedi. Hazreti Abu Bakr men Hazreti Umar radıyallahu anhuma soradı. Ata enemiz sizge sadaka olsun ya Resulullah. Niçin güldünüz dediler. Hudaý Taala menin ümmetimni mağfiret kıldı. Anı uqqan, anı bilgen şeytan dat dep başına toprak şaşıp beylep atat. Oşonu görüp kuvandım, güldüm dedi. Hidayanın matnında gelet. Jana kalsa zalim, jana kalsa kan tökкен ümmetinin dağın mağfiret kıldı degen mani. Ulamalarımız aytkan ümmeti degenden maksat Peygamberimiz men oşo uçurda koşo çoğu acılık kılgan ümmetinin günösü geçirilet dese, köpçülük alimler aytat acılıkka bargan ümmetinin oşo zalim bolsa da, biröөнүн kanın tökкен bolsa da inşallah Allah oşolarning günösün keçiret dep aytılат. Bul yerler uşunday ıyık yerler bolgondugu üçün, uşunday mümkünçülükler bolgondugu üçün Allah Taala balkim bizge farz kılıp berdi. Biz kalabayızbı Mekke menen Medina jerdin en ıyık jayları. Jerdin en ıyık jayları. Ajılıkka barganda kene görөбүz, bir aylap жүрөt. Ajıga bargan jarandar bir aylap жүрөt da barganda жакшы эле жазаба менен барат, жакшы эле ихлас менен барат. Aradan bir 10 gün 15 günden keyin zeriге başlaydı anan. Özübüzdün ele oş jakşı bolçu. Havası da jakşı ele dep anan kichine Mekke Medinadan biraz kemçilik izdey başlaydı. Kuday saktasın mınday bolsa oşol adamdın acılığının kabul bolbogondugunun belgisi. Kuday saktasın. Biz kalabayızbı Mekke menen Medina jerdin en ıyık jeri. Makka'da Kaaba bolsa Madina'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek denesi var. Biz moldakiler, din işmerleri kudum adamlardı namazga çakırganday, zeketinizi berin degendey acılıkka da ündeybiz. Jakındarыбызды, tuğandarыбызды bayeke, awa, sizdin Kudayga şükür baylığınız jetip kaldı. Kolunuzda yok emes bar. Mına baldarınız, kızlarınız da jaylarınız. Em acılıkka barıp kelmeysizbi dep aytabız da, davat kılabız da. Kebir bardyk emes kebir adamlar ne deydiler? Koyçu men davlenen bar ayakka barsam ölüp kalam da deydi. Şunday жооптор bolat da ukkanbız. Ölüp kalsaң saz bolat degen adam jok aga. Sebebi her kim gele al жердин topuragı nasip kıla vermeyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Men istata'a minkum en yamuta bil medineti felyamut biha. Silerden araňardan Madina'da ölüş kolundan gelse ölsün degen. Al degeni Madina'ga je Makka baran özüne özü öldürsün degen emes. Oşo jerde jaşap, oşo jerge barganda ajalı jetip ölse, bul en çoğun baktırılılık bul. Oşo yerdin toprağı nasip kılgan bolsa. Ölüp kalam dep korkpoş gerek. Navul İsfara jakta Abdusami Qari degen bir çoğun alım ötken. Bizdin ustazdardın ustazdары bolat. Tajik ulutundagı çoğun alım bolgon. Oşo kişi şu ömrünün akırında Katarı menen menin bilişimçe adaşmasam eger 9-10 yılga çeyin acılıkka bargan. Har jılı şakirtlerini aytıp bıyıl silen jiberesin, emki jılı sen jiberesin. Maksat ne? Oşo yakta ölüş üçün oşantip birok nasip kılmadı, ayakta ölübe kaldı deydi. Men munu menen acılıkka bargandarga je bara turgandarga ölüm tilep atkanım jok. Ajal Kudaydın kolunda. Ömürdü bergen Allah özü alat. Birok meseleni aytıp atam. Indiyada Muhammed Kasım Nanunuti degen bir çoğun alım ötken. Çoğun alım ötken bul kişi. Uşunçalık küçtүү alım bolgan deydi. Bilesizler Indiyanı Angliya bir kança yıl koloniya kılıp turgan. Oşonda oşol Angliçanlar Hind halkın götörülüş çıkarıp bizdi kayra Hind jergesinden kovup çıkışka uşu musulmanlar küçü jetet biri olsa. Musulmanlar kovuptu de oyloşkan deydi. Sebebi Indiyada bardık din ökülleri var. Musulmanı dele var, Hristiyanı dele var, Buddisi var,
Janagınday uyga sıyıngany, pilge sıyıngany, işi kılıp kelemişke sıyıngany, koyçu ittin itabay dindin bardyk türü var şu Indiyada. Biroq Hudaýa şükür 30% musulman dep aytylat, biroq beýrasmi statistikaga karaganda 40%dan aşığı musulman dep aytylat Indiyada. Anan kooptanyp oşol musulmanlardyň başynda uşu kişi turat, Muhammed nanuniti turat dep turup, a kişini özlerinin janagynday jyýynynda ölümge höküm kılat eken. Bu kişi köýrek meçitde jupunu giýip ele meçitdi tazalap, şıpırıp jürgen adam bolat. Anan janagy Angliçan ofisiýerler meçitke girip kelip ele Muhammed Kasım kayda dep suraýdy eken. A kişi aýtat, menden meni surap atat deydi. Özümden özümdü surap atat deydi. Bilem oşo menmin desem öldürüp koýat deydi. Jok, men emesmin desem anda men jalgançy bolup kalamyn. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetinin atınan süýdegen. Menin ümmetim arkanday günö kılışı mümkün, zina kılışı mümkün, kan töküşü mümkün, zulüm kılışı jana başka kılışı mümkün, biroq hiç kaçan jalgan süýlebeýt degen. Men emesmin desem jalgançy bolup kalam dagym, paýgambarymyzdyra jalgançy kılıp koýamyn dep, ne kılıştı bilbey, enan turgan jayынан jarım kadam arkaga jılıp, hazır uşu yerdeler deptir. Desenen narkılar, bizdin gelişibizden kabar tapkan eken dep, alar bul eşten çıksa, bul bayqışından bul eşten kaçkan deyip. Şunday alım bolgan hem. Oşa kişinin rokiyasyny aytıp bereyim, mına ol bizdin temaga baylanıştı. Bir bölmede uşunday oturat, anan muhlisleri, muritleri, şakitleri çoğu koşu olduruşat. Anan oşol muritlerinin, muhlislerinin içinde bir Aladdin degen bir kasapçı olgan bir muhlisi var ele oşa kişinin. Anan suradı deydi, taksir mende bir surağı var, uşunu düşünbey etamın. Suraňyz. Bir kabristan bolsa, oşa jerde bir salih Hudaýdyň, bir valisi Hudaýdyň dostu, bir owliya adam koyulgan bolsa, anan oşol ele kabristanga jagyn bir fasık adam da kömülgen bolsa, belki fasık narkı validin, awliyanın urmatyna kawrazawyndan kutulat degen mesele aýtkansızlar. Işi kılıp men moldalardan uşunu ukkanmyn. Uşuga akılym jetpeyt menen. Salihtin, validin kabırı başka olsa, fasıktın kabırı özünce başka olsa, biröw kabırda rahatın, biröw kabırda azabın tarta vermeymi dedi. Emi ilimsiz adamga Kur'an'da Hudaý Taala uşunday degen, je hadiste Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen, je tabiinde, je taba tabiinler bolgan çoğun alımlar mınday degen desek, anı kabul alışı kıyın. Jönököy adamga özü düşüne turgan bir misal menen jetkiriş kerek anı. Un çıkpay gütüp turdu. Anan üydün içi ısıp düşkende, ısı ketkende, anan janağı suroo bergen Aladdin degendin özü ordundan tura qarıp çoğunda platensi taçıktalı onan törde oturgan ustazın şamandatıp jeldetip koyun dep janagyn jelpip kirden demeşti. Anan ustaz suradı. Aladdin ne kılıp otasın dediler. Taksir üydün içi ısıp ketdi, bir jeldetip koyun şamaldap alыңыз dedi. Hop barakelde. Sen menile jeldetip otasın mı? Ova. Ha janımdagılardyçı. Janыңızdan ne? Alar dele men katары sizdin şakitleriniz, muritleriniz de. Men sizdi maksat kılıp jelde tutam dediler. Mına sen menin janımdagılardy niyet kılbay ele biroq janagın jelpip atsaң dele, al şamaldan bular dele paydalanıp atabı, bahra alıp atabı. Ova. Janagı surağa oşo jogap dedi. Qaysi bir kabristanda bir salih adam jassa, bir vali adam jassa, Allah'tın rahmeti ayerge düşüp tınbay düşüp tursa, oşa kabristandagı fasıkta oşa rahmattan mahrum kalbayt, kurjalak kalbayt. Emi oylap körüңüz, qaysi bir adamdın ajalı jetip toprağı nasip kılıp Mekke Medine'de kala turgan bolsa, ayerde bir salih je awliya emes, Rasulullah'tın özü jeter. Tirüsünde beýişdigi anyk bolgan, tirüsünde Allah razı bolgan sahabalardyň mübarek deneleri jeter ayerge. Ayerge Allah'ın rahmatı tınbay cevap turat ayet. Oşon üçün birinci Hudaýdan ümit kılıp, acılıkka korkpay attanış gerek. Korkpay attanış gerek. Acılıkka varganda bilesizler, acıga varganda ihramga kiygende labbeyk aytat, talbiye aytat. Labbeyk Allahümme labbeyk, labbeyk la şerike leke labbeyk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek.
Labbayk degen sözdü Arapçada uli buleka ilbabayn degen sözdün kıskartıp alınğanı Şarhumulla degen kitapta gelet. Bunu biz görürük mına oştuk tüştük jergesindegiler düşünöbüz. Labbay degen söz biröөнүн çakırığına жооп беретинде айтылган söz. Birөө palançı Abdurrahman, же болбосом Abduhalim dese labbay dep çurkap kelebиз. Labbay atake, же labbay ustaz, labbay aka dep kelebиз. Demek labbay degen söz biröөнүн çakırığına жооп беретинде айтылган söz. Bunun sözlükteki manisi olsa ulib buleka ilbabayn degeni sen beni çakırgan ekensin, mına men senin kızmatına kayra dayarmın. Sen magan neni buyursan oşonu birele jol emes, kayra atkaruga dayarmın. Bütün vücudum menen men dayarmın dep özünü taslim kılıp kelet. Labbayın manisi. Kebir alamlar kebir kitaptadan okup kaldım, mintip aytat. Çındap acılığı kavul bolgon adamdın labbaykasın Allah Taala özü uğup, anın toprağı oşa yerden nasip kılıp oşa yakta kalat deydi. Kuday çakırgan adam bolsa, Kudayga labbay dep bargan bolsa, Kuday Taala oşa yerden toprağından nasip kılat. Dağın bir labbay bar, al İbrahim Aleyhisselam'a da aytılat deydi. Sebebi, acılıktın bütün de amallarının barı mına oşul İbrahim Aleyhisselam'dın sünneti. İbrahim Aleyhisselam atkargan. Janağı oğlun kurmanlıkka çalgan, şeytanға taş atkan, kurmanlık çalgan, Zamzam okuyası, Safa Marvada jürüş, Ajar enemizdin işi kılıp acılıktagı amallardan bardığı İbrahim Aleyhisselam janağının übülösüne taandık. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem keyin anını bizge kaytalap düşündürüp bergen dağın bugünkü günge çeyin oşal amal atkarılıp kelatat. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail menen birgelikte Baytullah'ты bina kılıp kurgandan keyin Allah Teala aytkan eni pendelerimdi çıkır, acılık kılsın degende, ya Rabbi menin ünüm çakırsam, bir çakırım aşıp barsa 2 çakırım jerge jetet. Men kimdi çakıram dediler. Allah Teala sen çakırıver, senin ünüңdü kıyamatga çeyin jetkirебиз деген. Demek kaysi bir hacılar İbrahim Aleyhisselam'a labbay dep de barat. Mınday adamlar acılıkты jakşı ötöp atkarıp kelgenden keyin da salih amaldar menen murunku jaman adatların önökötlerin taştap taat ibadatda ötküret ömürün bunun acılığının da kabul bolgondugunun belgisi. Üçüncüsü tuğanlar şeytanga labbay da aytıp barışat. Şeytanga labbay dep de barışat. Mınday adamlar acılıktan kayıp gelgenden keyin dele bayağı baykozunun tayağı. Süйлöşüp oturat, süйлöşsең, men 2 jol acı kıldım, 7 jol umra kıldım deydi, özü pivni barda oturganlar var, gördük şunu. Namaz okubay koygan acılar var. Dağı ele oşul acılıktan gelgenden keyin birөө menen sotlaşıp atkan, birөө menen otlaşıp atkan, tıtışıp atkan, kaybat, uşak, jana başka, oşul bayağı önökötleri kayrele güçöp, jensem kayrele özünde örutat. Oşular şeytanga labbay aytıp barganlar oşular. Kuday uşudan saktasın. Demek, bayağı çındap Kuday çakırsın deydi ko. Oşul acılıkka Kuday çakırsın var usta. Dağın bir jol aytam, acılık öte zarıl amal tuğanlar. Acılıkka kattoo proseduralar dağın muftiyatta jüröt. Misal üçün mına 2024-жылкы acılık sezonu ayaktagandan keyin ele sentabr aylarının nar jagında je ber jagında kattoo baştalat. 2025 yıl üçün. Bizde uşunday eken da, mına misal üçün 2024 yıl Kurman aytın aylanasında acılık bolat ko. Geçe bir juma murun 3 gün murun çalganlar da bolot. Damulla men acıga barayın dedim ele. Kurman ayt kaçan oşonda. Bul mına oş Bişkektin samolyotuga barılıp bilet alıp uçup kete turganda sezedi eken onda. Anı naga düşündüröz ko anda emes. Bul acılıkka oşol acılık başlagычынан 6 ay 7 ay murun kattoo baştalat. Agar rasmi jariyalar çıgat. Anan tiyешелүү акчаны төлөp, күтүп турасыз ошутка тийип, кийин анан Саудиядан бааларын дайын болгондон кийин үстүгө кошумча башын төгөсүз, анан белгилүү күнү барасыз деп. Мисалы үчүн Кыргызстанга 6000 квота берилген болсо, ар жылы каттоо болгондо 1000дей адам запасы менен катталат. 7000дей адам катталат. Анан Курбан айт жакындаганда мен ажыга барат элем деген адам, ал барышы мүмкүн эмес анын.
Kire albaydı. Orun yok. Ошондуктан 2025 жылы ажылыкка барам деген адам азыртан баштап бакчасын чогултуп, даярданып, өзүнүн имамы же райондун баш имам катиби менен байланышып, молдоке ажылыкка каттоого стат берилгенден мен калып кетпеймин, интернеттен чукуй бербеймин, кабарсыз калбаймын деп азыртан максат кылсын. 2025 жыл үчүн. Ылайым барыңыздарга кайталап айтам, ажылык насип кылсын. Ата-энесин жиберип батасын алам деп отурган жаштардын да Алла дубасын кабыл кылып, ата-энелерди ажылык кылып келсин. Амин. Кудайым ушул улуу күндөрүңдө турабыз. Ажылыкка аттанган атышат, жарандарыбыздын сапарларын байсалдуу кылгын. Ажылык амалдарында машакаттарын жеңил кылгын, ажылыктарын кабыл кылгын. Бүтүндөй ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах иман келтирген мусулмандардын бардыгына өзүңдүн ыйык жерлериңде өзүңдүн байтыңды зиярат кылып ажылыкты өтөөнү насип кылсын. Аллаху акбар.